چیکار کنم صاحب ندارم که جمع کنه برام خونه کنم قریب 10 سال پیش من همین رسی آدم گردم رحمتی خشوی خودم آورید کردم که گذشت دیگه هیچ کس ویم ندارم و دیگر رو روان کنه که همین مادر دردی مادر هر یک برادر و خواهر بشنوه. قریب یعنی جان من سیر شدم باور کنه نمیدونم خاطری نمیده کودک نمیدونم که جا برم دو بچم دا اونجا سپی صاحبی ناشده اینجا دا دستم شوی دراز دا مگزلم میرم خواه میرم السلام علیکم مردان و خواهران گرامی. مادری که میبینید از جگری سوخته به ما و شما مراجعت میکند. مادری که سبحان الله طول 1 ماه میشود در حدود روسیه با 4 فرزندش وокзал با وокзал در این خنکی‌ها میگردد. این تاکسی اومدم همین پاشکا در همین وокзал در همین قد کوچه اینا در همین بالا استانوفکا در همین جو در همین خنک تنک ساعت نیم تا کم 6 سحر این همینجا ایستادگی با همین تفلکوی همین با همین زنک مقصد رحم کنه همین یگان چی آوردم شون کنه میسوگیم قدمی ای دستت میویم میسوگیم همیون قد کوچه یک سرپناه یگان این وای بگیره این پاشکا را با خودش گپ میزنه. سلام علیکم برادرو اپا خواهرو من اینمی قطعیم دو فرزندم خونم در گرفتگی نمیجا اومدم یک محشید اینمی وокзала خوام یکم کس بدادم نمیرسه التماس برادرو خواهرو اپا یاردم کنه کمکم کنه یکم سرپناه گیره در تاجیکستان رایم کنه که قطعی کودکم در اینجا در همین قدی کوچه رسیه موندم دکمن ندارم یکم چی نداریم اینمی هر جا میبیم این وокзала دخوام التماس بدادم رست اکای تاج مسلم که کودکم اینا در همین قدی کوچه همین وокзал اینجا موندم نمی برادر اومده نمیدونم چیش بگم آخوی جا برام کوارتی را نیست جا نیست من یکم دادم یه رسیدگی ندارم من یک خودم یک چیزی به صاحب نمی دو فرزندم قطعی میرم تحمیام بالا نمی هر جای همی جاده گشتم التماستون میکنم دیگه من ای تمامی همین مسلمان هایی که هستن برادرها کدامی که دستش به کمکی ما میرسه التماس به ما دستگیری کنه ای روی الله من یکم صاحب درک ندارم من پشتی مگیره برادرها التماس خنک شده کتیم گودککم این همینجا همین فقط دیدیم همین وокзала میان خواه میرم سهرا میخیزم میگردم این مگزین به مگزین با شوا میام همینجا خواه میرم اینه یک ماه کشیده دیگه جای رفتن ندارم اینا برادرها ساعت نیم تا کم 6 سحر اینا من نزدش اومدم این همی کودکو ای خنکی من لرزه گرفتگی ایده بوی کودکو اینا مایدهک بیچورو اکا جون چیکار کنم گیجا برم و خیلی اینجا شهری مردم های من هیچ کنم نمیشناسم نمیدونم من همین اینجا میبینم همینجا خواه میرم سهر رو میخواستم میرم مگزین به مگزین میگردم چیکار کنم کرتا خدمه نامرای خدمه التماس و دادم رسه یاردمم کنه یکم کلبه یکم زمین جا گیرم برم تاجیکستان التماستون میکنم برادرها از همه شما خواهش میکنم اپا خواهرها خونه داری خود چکو کرگی اپا؟ خونه داری خودم همش سوخت ای 16 همه چیزله خونه دارم سوخت اگه یک ماه زیاد چی این امجا میبیم میگردم دکمه ندارم گودکم گفتن میگیریم درم بریانسک ای دستی همه دو گودک خستم آمدم دو تا دیگهش در همونجا حیراستیش هر جا میگردن این دیتا شگرفتم قطعی ما اومدم نمیجا در بدر نمیدونم گیجا برم پیشی کی برم مراجعت کنم و خیلی چیکار کنم صاحب ندارم که جمع کنه برام خونه و در کنم قریب 10 سال پیش من همین رسی آدم میگردم رحمتی خشوی خودم آورید کردم که گذشت دیگه هیچ کس ویم ندارم اشاره کارن من نمیدونم آخی ای خدا جان مادر سبحان الله شوهر از دست داد ندارد یگان شخصی که کمکش کنه زورش آمد مراجعت کرد کمک خواست الله شاهد نخواستم به طرف بیستم
дидум ҳолша дар ҳолати нохуб қарор дорад. дар ҳудуди Русия дар як ҷо шавҳараш хонааш харидагӣ буд. Субҳаналлоҳ, хона як моҳ пеш дар мегирад. хона дар мегирад, нест ягон шахсе ки ҳамин модара кӯмак кунад ки ҳадди ақал ҳамун хонара камтарак ба тартиб дарорад. Бардорон ва хоҳарони гиромӣ, валлоҳи бениҳоят ҳолаш бад аст. аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам ки чӣ қадаре метавонад 10 рублай, 20 рублай, 100 рублай қудрат ба тавоноӣ бародароне ки тиҷорат дорем, ба хотири Аллоҳ ҳамин модара кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. дар Русия Аллоҳ шоҳид аст, хунук аст. дар вокзало хоб кардан и ғайри имкон аст. бовар кунед, дар ин вақт хунукӣ 4 фарзанд. хитон фикр кунед як бор. мардон ва хоҳарони гиромӣ, бовар кунед, ман нахостум бетараф бестам, хостум кӯмаки худман барасонам. ба хотири Аллоҳ аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам бетараф набошед ки чӣ қадара метавонад 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл қудрат ба тавоноӣ. онҳое ки кӯмак карда наметавонед, ба хотири Аллоҳ видеоро падилиса кунед, ба дигарон равон кунед ки ҳамин модара, дарди модара ҳар як бародар ва хоҳар бишнаванд. падилиса кунед ки ҳар як бародар ва хоҳар дарду ғами ин модара буфаҳмад. бале дар Тоҷикистон бошад як камтарак ягон исӯсу ҳаст бародарон ва хоҳароне ки ҷо кунанд, не ки дар ҳудуди Русия субҳаналлоҳ нест ягон шахсияте ки ҳамин модара дастгирӣ кунад. зуруш омад муроҷиат кард. ба хотири Аллоҳ бетараф набошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. дӯстои азиз, салому алайкум. Авиакасса проспект Мир чхеле ки шумо дар сомонаҳои Таҷ Муслим тамошо мекунед, Инстаграм, Ютубда. Ман ҳамин бародари мо аст, Шодиёр. Салому алайкум. Зангҳо чхел аст, муроҷиатҳои мардум бисёр аст, кам аст. мардум аз чӣ шикоят мекунанд? Шикоят аз кассаҳое ки бисёртар онлайн мефурӯшанд, баъд онҳо чор мекунанд мардума. Яъне ки нархҳоро 4-5 ҳазор ман шикоят аст. 4-5 рубл арзон мегӯянд, мардум саросима шуда мегиранд, баъд билетҳои аэропорт ба нест дафтари вазн намешда ва зура надорад. Ин қадар коррозӣ бисёр шикоят шуда истод. Шикоят ҳамин ҳастанд. Аз дигар авиакассо. Таърифҳо ҳам ҳастанд ки то шумо арзонтар нисбат дигар ҷо. Бале, хай худоро шукр, таърифҳо бисёранд, бо боварӣ, ҳама доволни. ҳама розӣ, ҳама доволни. Хай худо нигаҳбон дӯстои азиз. Ман ин бод кассаи проспект Мир.